Chronicles chapter 34. May kaduwa nga Kronikas kapitulo 34. Ket itinaglabas nga Merkules naadal tayo iti kababalin kagagalad ken naguneg linaon iti puso ni King David. Tonight we will be studying the heart of Josiah. So the title of the message is The Profile of Josiah's Heart. No profile ko nam ket adadjay dagiti pertinent informations. Like no kuma profile ko na ket what is your profile? Your name, your birthday, your gender, amin nga nasisita nga impormasyon papanken ka. So tonight intayo adalan ti puso ni Josiah ket matakwatan tayo maamuan tayo dagiti nasisita nga banbanag nga linaon ti puso na gapuna kakabsat nga isut maysa kuna ti Biblia in bilang ti Biblia maysa kadagiti nasayaat nga nagbalin nga ar-ari iti pagarian ti Israel. Not all the kings that ruled in the nation of Israel and Judah were good kings. Some were evil. Ket gaputa evil di nagunod da natural nga digiti naramid da evil. Ket gaputa evil digiti naramid da as a result ket nagbalin nga evil iti consequence iti nation of Israel. But not everyone was evil. May isa kadakwada ket ni Josiah, he was a good king. Ket gaputa good digiti linaon ti puso na, good ti insayangkat na, good ti lungalong na, good ti naramid na. Ket nagbalin nga good iti nagbanagan kakabsat iti nation of Israel. So we will start in verse number 2. Or verse 1 and 2. Let's just read verse 1 and 2. You have your Bibles? The Bible says, Josiah was 8 years old when he began to reign. Very young. Manmano digiti ubing kakabsat nga mapagtalkan. Manmano digiti ubing nga naayaban. I thank God I was one of those who started young in the ministry. Iti Sabado, I had the privilege to minister the 241 nga grade 10 students ti BNCHS. Ket it was a retreat. Ket kunak kadakwada, nagsayaaten kunak daytoy nga kaslang coincidence. Kaslang kunak because there's no coincidence with God. Because they are 15 and 16 years old. Kunak, you know, when I was your age, the Lord enabled me to make good decisions. Nga digiti nga decision has affected my life for good. Nga ginggana itaket mapaspasarak ti ginaimbag ni Apo Dios, gapo ka digiti nga good decisions nga inaramid ko. Iti kastat tawon ko kunak kadakwada. So I went on para ikwento yung grace ng Panginoon sa aking buhay. Nakakatuwa na meron akong pwedeng gamiting story to inspire and encourage young people for God. Tapnon di kastagat ni Apo Diyos iti asit ganda ken biro kenda in their very young age. The Bible says, Josiah was 8 years old when he began to reign. And he reigned in Jerusalem 130 years. Mahaba-haba. Opo, wala pong interval yan. It's a very long-term, nakatatidog nga termino, iti panagturay kakabsat. Kat if we have a king like Josiah, Philippines would be a great country. Agbalin a great country di Pilipinas if we have a king just like Josiah. Kakabsat. Imagine that, di ba? Kaya tiyo, pintas. So nga, very wonderful nga pag-aralan ti biyag ni Josiah. Verse number 2, the Bible says, and he did that which was right. Dayjay titulbek, inaramid na jay apagiso. Amom no apagisot aramidem kakabsat, te kuna ni Pastor John, when you do right, you cannot go wrong. With God, you can never go wrong. Iso nga ti biyag tayo, haan nga ti problema kat jay problema. No di kat anyat aramidem, no adda problema. Ti problemahan nga di sulisog. No di kat anyat aramidem, no adda sulisog nga sangsangwem. It's about what you do. Diba? And he did that which was right. In the sight of the Lord. So han nga ti taot pinadayawan na, you will find in the next verses,
I believe there were people who got hurt with the actions that he did. May mga taong nasaktan, may mga taong nadamay dahil sa mga ginawa po niya. Pero ang ginawa niya ay hindi upang sirain ang kanyang bansa, kundi upang mapagbuti pa ito. Opo, it's not easy to do what is right. So the best way to do what is right is dapat i-please mo ti Apo. Saan nga ti tao? Aramidom jay right, not to please people, but to please the Lord. He did that which was right in the sight of the Lord and walked in the ways of David, his father. Thank God for models. Ni David was a good model. We look on his life, tinignan natin yung buhay niya sa mga nakaraang linggo. And it's good to have good models. No ba't lang ada model na surusurutin nyo kakabsat? Pilyon yun dete model, nga no tuladem, kat maayayo ti Apo. And he walked in the ways of David, his father. Be careful who you allow to influence your life. Be careful who you pattern your life from. An nadam iti pangipattern nam di biyag mo. Because no sinot surusurutem, dakdakkel ti posibilidad nga agbaling ka nga kasjay. Di po ba? And declined neither to the right hand nor to the left. So ubing pa iso nakakabsat ng he is a man of character. Hindi siya yung tao na dalawang landas. Talagang he is a man just like the Apostle Paul, this one thing I do. Not to the right nor to the left. Diretso ang lakad. Matuwid. Ano po? Matuwid si King Josiah. So, gapu ka dito nga inaramid na kakabsat, kan apagiso nga panagbiag na apagiso nga disdesisyon na apagiso nga insayang kat na kakabsat. The Lord was pleased. Kat siyempre, it follows nga no ti Apo maayayo, you'll be blessed. It always follows. But that when a man's ways please the Lord, kunanang the Bible, even his enemies shall be at peace with him. So ano ti Apot na ayayong kakabsat, it follows nga ti life mo kat peaceful. It follows nga ti biyag mo kat blessed. It follows nga ti biyag mo kat happy. It follows nga ti biyag mo kakabsat kat you will have a sense of fulfillment. So we will find in the next verses nga how the Lord has blessed the nation because Josiah did that which was right. The question is, what right thing did he do? Pindas di jay, anya iti usto nga inaramid na. And that's a good question to ask. Huwag mong tanungin yung anong mali niya, kundi anong tamang ginawa niya. Di po ba? What is the right thing? What was the right thing that he do? What right thing did he do? Would you like to know, kakabsat, no anya iti usto nga inaramid ni Josiah? And you know, we may not be kings like Josiah, but we can learn from the principles. We may not have the position, but we can learn the principles. Jay prinsipyo't mabalin tayong adalan kan i-apply iti biyag tayo. Amen? So, tanungin mo yung katabi mo, are you ready? Are you ready to learn? Okay? Praise the Lord. So, number 1, ti umuna kakabsat nga makita tayo nga usto nga inaramid na kat detoy. Let us read. His relationship with God was the foundation of his life. No deta kakabsat kat surutem, usto deta nga inaramid mo. You will be doing the right thing. Hangkag kamali de jay. You'll never go wrong. Kasi di pagsasaritaan di kakabsat kat foundation. Amen? Every house is built upon a foundation. Okay? Kat no ti balay awan pundasyon na, it will fall. No ti balay weak ti foundation na, still it will fall. But when a house has a good and a strong foundation, it can withstand. Kaya nakakabsat nga sarangten ti uray anya nga sumangbay iti panagbiag. Amen? Anya mga bagyo, anya mga tiyempo, anya man nga sitwasyon. So, we find nga tinapintas nga inaramid na which all of us something to start and begin with is this. His relationship with God was the foundation of his life. Haan nga kwarta tinagbalin na pundasyon ti biyag na. Haan nga di position na ti foundation na kakabsat. Haan nga di education. Haan nga di resources. Haan nga di respect ti tao ti nagpundasyonan na. No di kat ti Apo mismo, di relasyon na ti Apo. Iti nagbalin nga bagnos, isot nagbalin nga gubwayan. Isot ti nagrubwatan ti amin na blessing.
nga daytoy ket amin nga aspects ti biag na kakabsat ket blessed lahat gaputa dayjay ti gubwayan ken nagrubwatan dagitoy nga nasaya at nga banbanag. Anya dayjay di relasyon na ken Apo Dios. In verse number 3, the Bible says, "For in the 8th year of his reign," so he was 16 years old. Ti teenager kakabsat ket adda digijay na duma-duma nga nature ti agtutubo nga sometimes no awan talaga iti character kakabsat ket hana makontrol. It's hard to control. Kaslang abnormal digiti young people no daduma kakabsat you look at them why they do the things that they do. Hamo mauawatan di ba? Kasla abnormal da. Amen. Ngam kay nga abnormal. You are just natural youth. Talagang ganun talaga ang nature ng youth, you know? But in order to normalize, gaputa abnormal tenga rod. In order to normalize and neutralize. Gaputa no duma abante no duma atras no do paspasigig. Hamo-amo, di ba? In order to neutralize kakabsat, masapol nga iti pangifokusan nyo ti puso yo ken panunot yo di relasyon nyo ken Apo Dios. In the 8th year of his reign, he was 16 years old. The Bible says, while he was yet young, talagang inya-emphasize na yet young, kung nakasal talaga ubing pa he began to seek after the God of David, his father. Hinanap po niya ang Diyos. Now, anong ibig sabihin dahito nga binirok na ti Apo? It means kakabsat nga inam-am muna ni Apo Diyos. Inam-am muna, sino dayjay nga Diyos? Sino dayjay Diyos ni David? Ket jay Diyos ni David kakabsat, ket isu jay Diyos ni Abraham. Ket ti panangipakilala ni Apo Diyos ti kinasyasin nuna kini Abraham, ket El Shaddai God. God Almighty. Ti kana sa unti El Shaddai kakabsat ket the breasted one, the sustainer. Di ba? Isu nga mang sustain. So, kinilala niya yung Diyos ket namamuna ni Apo Diyos nga isut mang sustain. So, awan dapat pagdanagam numamamum ti Apo nga provider. Awan dapat pagdanagam numamamum ti Apo nga ka-shepherd. Idalan na ka. Awan pagdanagam numamamum ti Apo nga sovereign. Because uray digiti sitwasyon ti panagbiag, adot hamo maawatan, but you can just look up to God and say, Lord, I know nga makitkitam aming nga situations ti life ko, and you are working out your purpose. Jay planom, jay panggap mo, kat madama Apo Diyos, nga mulmulyen na, kan mulmulyem dagiti sitwasyon, tapnon ti pagbanagak, kat itundana nga maidaydayaw ka Apo. So, when you get to know God, the more you know God, the better you understand life. So, adot tao kakabsat nga makitid ti panunot na no da problema na, makitid ti panunot na no do kasapulan na, kasla na mauawatan kakabsat, kasi narabaw ti panakam-amuna ken Apo Dios. Very shallow, skin deep. Isong alisto kakabsat nga matinag when it comes to problems. So, nagpintas nga pundasyon na because he was about to execute a very bold action. Kakabsat, nakaturturod, isuna ka dito ngayon naramid na next. Why? Because he had a very strong relationship with God. So, you will not go wrong. You will not go wrong. No iyon unam iti relasyon mo kini Apo Diyos as the foundation of your life. Number 2, anapay kakabsat iti right nga inaramid ni Josiah. Number 2, let us read. He restored the place of God in Israel. Amoyo ti biag tayo, adu dagiti mangagaw kakabsat iti attention tayo kini Apo Dios. Adu dagiti mangpadas nga mangibawing, dagiti attention tayo iti Apo. Adu dagiti mangpadas nga kasla mangriribok, dayjay panunot tayo nga maiturong iti Apo. Riribukan na tayo. Adu dagiti banbanag nga mangagaw kadayjay priorities tayo ket hantay nga maipamaysa ni Apo Dios. And a lot of times because of the nature of our flesh and we are weak kakabsat ket anat mapasamak datayo iti madaksan. So in here the right thing that he did ti usto nga inaramid na kakabsat, he restored the place of God in Israel. Kaya't nga sawon di restore ket pinasubli na amoyo. Ado digiti banag nga napukaw tayo. Ngem no adaman banag nga dapat pasubliem. Daytoy.
jay lugar ni Apo Diyos ti biyag mo. Anya ni Apo Diyos ken ka. Siya no isuna ken ka. Anya ti lugar na ti biyag mo. Anya ti paset na. Anya iti kasasaad na ken ka. What is God to you? Who is God to you? You know, how do you treat God in your life? Kat no dayto nga banag kat nalus tayo kakabsat, dakala problema ti biyag tayo. Let us read in verse number 3, the next part, it says, and in the 12th year, so kahit nga sa when he was 20 years old, he began to purge Judah and Jerusalem from the high places, groves, and the carved images, and the molten images. And they break down the altars of Baalim in his presence. So, matinding gawain to. Naintindihan nyo mga kapatid? Oo. And the images that were on high above them, he cut down. And the groves and the carved images and the molten images, he break in pieces and made dust of them. And he stowed it upon the graves of them that had sacrificed unto them. Verse 5. And he burnt the bones. Grabe ang kanyang galit. Okay? He burnt the bones of the priests upon their altars and cleansed Judah and Jerusalem. Dayti nga inaramid na kat saan nga nalaka. Ngam isut ng lukat ti tawa ti langit. Ado digiti banag kakabsat ngar aramidem ngam rek pam ti langit. You are actually closing the windows of heaven. When you think that you are making yourself busier, kat isakripisyum ti panagserbim iti Apo, you're closing the windows of heaven. Mga kakabsat. Di tayo mapupuutan, nakabisbisi tayo. Nga di kinabisi tayo, rek pantay gayam ti tawa ti langit. Dahito nga inaramid ni Josiah kakabsat, narigat nga banag. Narigat nga banag. Ngam isu tinang lukat ti tawa ti langit. Isu kakabsat tinang gutigot iti pabor ni Apo Diyos. Tapnon ti Israel, once again, will be a great nation. They were a nation, mga kapatid, who had the reproach and shame. Because awanan ti ingel da. They have lost their strength and power because they have forsaken their God. Amen. Sabalin kakabsat, tinagtalkan da, nagkamangan da, binirbirok da, kakabsat, nangarami da iti bukod da nga Diyos. Iso ni Baal. And Josiah saw it. Nakita na kakabsat, jay dakkala problema. And you know what? Ti wisdom kat saan laeng nga makitam jay problema, no di kat makitam jay puon ken ramot tapno ammom iti solusyonam ken solusyon bareng. Many times tilang ididil tayo ti biyag tayo kat di tayo epektot problema, haan nga jay problema nga talaga. Kasla tayo agag-agas kakabsat, ngam ti didilin tayo, ti simptoma haan nga jay sakit. Be careful. Gaputa didilim jay needs mo, didilim dagiti fears mo, ngam di mo amo nga ti problema, lack of faith. Nga no mapapigsalat pamatim, hana problema ta needs. Hana problema ta fears kakabsat. Ti problema lack of faith. Iso nga di mo pa'y maipangruna ni Apo Diyosan. Kung nakarod ijay kasar kakabsat, idi ng office shaytat. Amuyo ti kunana di Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Amuyo ti panunot ti unsaved, ganito. Seek ye first the things of this world, and God shall be added unto you. Di ba nagladingit? Ipangrunam dagiti banag nga naindagaan ket ti Dios mainayon to. Isu ti mindset da no may papan ken Apo Dios ket kas lang extra time. No at the tempo. Because in their mind is God shall be added unto you. Haan kakabsat? Hantay nga pagbalinan ko nga maudi nga priority ti panaggimong tayo. Kanti prayer service tayo. Nakita yung ti kararag ko itatay kakabsat. I felt that prayer. Na ang panalangin ko, tayo na may mga tungkulin sa bawat sandali na tayo'y sumasambat na nanalangin. Sana po matapat tayong tumupad sa ating tungkulin. Huwag tayong pabaya at pinababayaan ang ating mga tungkulin.
Kung ikaw ay Asher, huwag mong pabayaan please ang tungkulin mo bilang Asher sapagkat tinitignan ka ng Diyos. At tatandaan mo na kung Asher ka, ang pagpapabaya mo sa tungkulin mo ay makakaapekto sa gawain. Huwag naman tayong pabaya sa ating mga tungkulin, mga kapatid. Kayo mga nasa audio, musician, choir members, alam nyo, gusto nating pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo. Ni mismong gawain niya, pinapabayaan natin. Kung sa ating mga trabaho, mga kapatid, on time tayo, sa kanyang gawain, late tayo. Kung sa ating mga gawain, hindi natin napapabayaan yan, samantalang ang gawain niya, napapabayaan po natin. I am not perfect. I am your pastor and I'm doing the best I can by the grace of God to fulfill my duty. So I am saying this not only to you but even to myself. Nakakahiya po sa Panginoon. Tumatayo tayo at gumaganap tayo ng ating mga tungkulin, pero sa kabilang dako, pinababayaan natin to. Hindi po tayo seryoso. I believe this. God will bless you in your careers, in your businesses, the same way that He will bless you ti panagserbim no kasta nga dagimong kakabsat. I believe that with all of my heart. Oo. Kaya mahirap po na gawain ito. Ngam isut mang lukat ti tawat langit. Dakala sakripisyo kakabsat ti umay makigimong nga aramiden tayo nga sakbeng umay hanga umay ti makigimong no kuma datungkulin ti ket umay ti makigimong kakabsat ket nang rugin sa ta iyasyum di trabaho tayo ket saan ko makakabsat. Narigat nga agpay, so I'm sure with that. Ngam isut mang lukat ti tawat langit. Apay ko makakabsat, nga rigatan tayo, nga ramidan. As I speak to you, rigatam nga dinggan, apay nga rigatam nga dinggan, di kasto nga pamagbaga. Rigatam nga dinggan, di kasto nga pamalagip, haang ko makakabsat. So be thankful to the Lord. Josiah did a bold job. Mahirap to, mga kapatid. It was a lot of work. But it was the right thing to do. Haddo kakabsat nga trabaho tinaramid na nga mang demolish tapno may restore na ti lugar ni Apo Diyos iti Israel ngam isot apagiso nga inaramid na. Yes. And in verse number 6 the Bible says, and when he had broken down the altars and the groves, kakabsat, when he had broken down the altars and the groves and had beaten the... Kasi amuyo, ideadda dito, awan favor ti Apo ti Israel. Do we feel nga at times, nakatado, kakabsat, dagiti panggap tayo, kakabsat, ti panagbasbasa yung estudyante, ngamahan yung mariknat favor ti Apo? Pinababayaan mo kasi ang gawain niya. Subukan mong wagpabayain ang gawain niya, makikita mong favor ng Diyos sa buhay mo. Kasi ang Israel, pinabayaan nila ang Panginoon, pinabayaan nila ang templo, pinabayaan nila ang worship, kaya wala nang mga pari doon. Bakit? Wala nang nagbibigay ng tithes. Tithes ang kinakain ng pare, wala nang makain. Kaya pati pare, nag-resign sa tungkulin. So wala nang trabaho para sa Panginoon. So anong nangyari? Bumagsak ang Israel. Do you feel at times as if, bakit kaya walang favor ang Panginoon sa buhay ko? Search mo, tabiyag mo. Mabaybayam ti pa nagserbim ti Apo. Tamang kakabsat. Let's be honest with ourselves. Huwag tayong umalis dito na hindi natin harapin ang katotohanan sa Panginoon. Let's get right with God. We all fail, including myself. But you know what? If we really want the favor of God upon our lives, let's not forsake and forget the work of the Lord. When he had broken down the altars and the groves and had beaten the graven images into powder. Ano sabi ng Bible? And cut down all the idols throughout all the land of Israel. He returned to Jerusalem. Ibig pong sabihin, hindi po siya nag-utos ng ibang gumawa. Siya po talaga. He returned. Ibig sabihin, hands-on po siya sa pag-demolish ng mga idols na to. Huwag po nating i-assign sa iba na linisin ang buhay natin. Tayo mismo. Let's not assign the blame to others. Let's blame ourselves. Huwag nating sabihin, ikaw kasi, ayusin mo yung buhay mo para gumanda ang buhay ko. Hindi po. Simulan natin sa ating sarili. Let's be hands-on with our negligence.
Let's be honest with the Lord. Napapabayaan natin ang paglilingkod natin sa Kanya, mga kapatid. Nandyan naman tayo, but for the sake of attendance. Para tong palbilin, but not really to serve. Let's not just do it because it's our duty. Let's do it because it's our joy. Gawin po nating maglingkod, hindi dahil tungkulin lang po natin, pero dahil ito ang kaligayahan natin. Ito ang ating nagbibigay ng kaluguran sa ating buhay. Mga kapatid, I speak with love tonight. You hate me if you want to hate me, but I need to tell you this. You cannot have the favor of God when you forsake the work of the Lord. Cannot have the favor of God. Uray tumtumagmot ulom kakabsat, ipamuamin nga laing mo kung pigsam. You cannot have the favor of God if you forsake the work of the Lord. So He did the right thing. Gawin po natin ang tama. And this right thing that He did has blessed not only his life but the whole nation. Again, mahirap po, hindi madali ang ginawa niyang ito, pero ito ang nagbukas ng pintuan at windows of heaven. The nation was infested with a destructive influence. The influence of Baalim. When we don't give God His right place in our lives will fall apart. Basahin niyo po ito. Nilagay ko po yan. Our lives are surrounded by many issues. So, dito sa puntong ito ay issue. Dito naman ay concern. Dito naman ay yung mga plano natin. At ito yung mga problema natin. Ito yung mga roles. Andyan na po lahat. At ang Diyos at hindi ang bagay ang dapat focal point. Parang bisikleta ba? Yung gulong, maraming spokes. Yung hub, yun yung center. Doon nakakabit lahat. Dapat po ang Diyos ang sentro ng buhay natin. Sapagkat kung hindi, you know what happens? Put it the next one. Without God, whom all these things will revolve from, our lives will fall apart. Anong mangyari sa gulong ng bisikleta kung wala po siyang hub? Sakyan mo yan. Put some pressure. Put some pressure on it. Put some weight. And make it even more intense. It cannot withstand. Kaya po yung buhay natin magkakawendang-wendang po yan. Bakit po? We have not learned to put God in His proper place in our lives. That's the right thing that we have to do. Amen. Meron pong Ilocano dyan. Kitkitaen ti apo no kasano iti pusum para kenkwana, ket kayat na nga ipang pangrunam isuna. Oh, sorry to God for those times nga ti apot in kompromiso tayo. Sorry to God for those times nga ti apot in sakripisyo tayo. Sorry to God for those times nga hanga isuna iti impang pangruna tayo, iti panagbiag tayo. Josiah did the right thing, and let's do the right thing tonight. Let us restore the place of God in our lives. May He be the center. May we love Him more and more. Sana po uwi tayo ngayong gabi na mas mamahalin natin ang Diyos. Na mas iibigin natin ang Diyos. Na mas laging kausap natin ang Diyos. Mga kapatid, hindi tayo magtatagumpay pag pinababayaan natin ang Diyos at ang Kanyang gawain. Number 3. Not only that, number 1, his relationship with God was the foundation of his life. Number 2, he restored the place of God in Israel. Third, he regarded God's word. He regarded God's word. Haan nakakabsat nga binabianti sa utiapo, that means he heard and heeded it. He regarded God's word. Ininto na ran na. In fact, inintuod na pa eh. You'll find it in the verses that we will read. Verse 19, the Bible says, "And it came to pass, when the king had heard the words of the law, that he rent his clothes." Think about that. Ari, nga tisangwanan dagiti tattao na pinigis na kakabsat, itibado na. Magkano kaya yung damit na yon? It's a royal attire. It's a royal dress. Imagine na di sitwasyon na kakabsat, idi kat nakatugaw jay trono na. And enjoyin na kakabsat, ijay nga nangagan na. Kat na disturb tirik na nakakabsat, nasaktan.
DJ pa ng pigis na kakabsat, tibado na is a symbol of sorrow. Tonight, han kuma nga tirik na tayo nga makangag, ti kakastoy nga pamalagip, numampay na ta den. Kat saan nga agbaling nga rebellious, no di kat repentant. Agbalin tayo ko mga repentant. Tinagladingitan na kakabsat, kat saan nga ti awang kaawang kwarta. Amuyo, the next thing he did is to collect money to rebuild the temple. Tinagladingitan na kat saan nga ti kaawan blessing, numampay talaga nga nakidit kakabsat, nakidkid ti pabor ni Apo Diyos, iti nasyon. Tinagladingitan na kat gaputan na amiris na, nga napagledaang dana po Diyos. Di pa nakaibasa kenkwana ti law of the Lord, na ipalagip kenkwana, dagiti bambanag kakabsat nga dida na aramid. He realized and he remembered the failures of his fathers, the sins and the wicked deeds of his fathers. Nalagip na kakabsat, kat nalidayan isuna. Hangka malidayan itang arabi, nga ma-realize mo, nga ti apo kat nabaybayan. Hangka malidayan itang arabi, nga ti trabaho na kakabsat, napapabayaan mo. Samantalang grabing pag-asikaso natin sa ating mga pamilya, grabe ang pag-asikaso natin sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo, pero sa gawain ng Diyos, makuna lang. Sana ngayong gabi, agliday tayo kumakakabsat. Katumay tayo ti sangot ko natay, Lord, I beg your forgiveness and your restoration in my life. Revive me once again. And I want to be faithful with my duties. I want to be faithful, Lord, to you with my roles and responsibilities. I want to be faithful, Lord, sa iyo, sa inyong gawain, Panginoon. He was serious with the Word of God. So makatuwid, nagpatawag pa siya ng eksperto sa Biblia para lang malaman niya ang pagkukulang ng Israel. Inalam niya kung anong pagkukulang. Mga kapatid, alamin natin kung anong pagkukulang natin sa giving last year. Do you dare? You still want to know? Or you just count it, nalipatan ti Apo? Ay saan kakabsat? Uri nalipatan, hanga nalipatan ti Apo. Commitment is commitment. God knows that. Inalam niya kung ano ang kanilang pagkukulang. Tignan niyo po, dito sa verse number 20. I'm not sure if you could put it quick. Verse number 20. Hindi ko kasi nailagay dyan. And Hilkiah and they, that the king, verse 20 to 28. Sige, so ituloy mo lang ha, 20 to 28. Thank you. And the king commanded Hilkiah, and Ahikam the son of Shaphan, and Abdon the son of Micah, and Shaphan the scribe, and Josiah a servant of the king, saying, Go, inquire of the Lord for me. Alamin nyo. And for them that are left in Israel and in Judah, concerning the words of the book that is found. For great is the wrath of the Lord that is poured out upon us. Haan nga favor? Wrath. So if you look at God tonight, God is a God of love, but as far as your life is concerned, are you experiencing more of His favor or more of His chastisement? Because our fathers have not kept the word of the Lord. Kasalong amo na kakabsat, nga handa nga kinupikupan iti sa utiapo. Nangagan na eh. Nakita na di sitwasyon. Kan nakita na ti sa utiapo, got ko na malaking pagkukulang. To do after all that is written in this book, verse 22. Amen. And Hilkiah and they that the king had appointed went to Huldah, the prophetess, the wife of Shallum, the son of Tikvath, the son of Harsa, keeper of the wardrobe. Now she dwelt in Jerusalem in the college, and they spake to her to that effect. 23. And she answered them, Thus saith the Lord God of Israel, Tell ye the men that sent you unto me. Bagayo ka day dyan ang ibaon kada kayo. 24. Thus saith the Lord, Behold, I will bring evil upon this place, and upon the inhabitants thereof, even all the curses amin nga lunod that are written in the book, which they have read before the king of Judah. 25. Because they have forsaken me, binaybayandak. Binaybayandak ti templok, binaybayandak ti trabaho, binaybayandak ti sakripisyo. Tonight, mga kapatid, let's be reminded of our negligence. We cannot have the favor of God in our careers and in our families when we forsake God and His work. Amen.
that they may provoke me to anger with all the works of their hands. Therefore my wrath shall be poured out upon this place, and shall not be quenched. 26. And as for the king of Judah, who sent you to inquire of the Lord, so shall ye say unto him, Thus saith the Lord God of Israel, concerning the words which thou hast heard, because thine heart was tender. Wait, problema tayo no kasta ngamin nga ma-rebuke tayo kakabsat kat tumanggan puso tayo ka. Tumingka, agbaling ka nga mas tangkirang ka, dito sumungbat ka pelang. Di ka pelag, pakumbaba, usto lang aro, di jay ka review nga mo. Tangkiran ka pelang. Tandaanan nyo yata kakabsat. Time will come that your pastor will review, ka dapat tangkiran nga, tekas ka laging lalaing pelang. No usto, day jay maiba ka kakabsat, kadagpakumbaba. Thy heart was tender, and thou didst humble thyself before God. There is hope. When thou heardest his words against this place and against the inhabitants thereof, and humblest thyself before me, and didst rent thy clothes, and weep before me, I have even heard thee also, saith the Lord. Behold, I will gather thee to thy fathers, and thou shalt be gathered to the grave in peace. Neither shall thine eyes see all the evil. Hamon to makita, di bagbagak nga pagdaksan nga mapasamak ti Israel. I will bring upon this place, and upon the inhabitants of the same. So they brought the king the word again. What a blessing. Nagpakumbaba ka kakabsat, there is hope. No indengam ti sa utiapo king kaitang arabi. No indengam dagiti warnings ti apo kat isukit dit ipamaysam nga aramiden. Dagiti nakasagsagidam ti message, dagiti nakatatsam, dagiti nakarebreview kam isukit ti ipamaysam nga rugyanan kakabsat nga aramiden. It will open the windows of heaven and bless your life. Praise God. Last but not the least, what right thing did he do? Number 4, his rule has influenced the people to serve God. Isupelang ti may sa kadagiti ari nga idisot nagtugaw kakabsat, kat dagiti tattao na isubli kadakwad at panagserbi ti Apo. Sabi ko mati kararag tayo tang arabi, nga dagiti nang isaadan ti Apo kada tayo. Those people under our influence, within our sphere of influence, kat mausar na tayo tiyapo kakabsat, tap no mayasidig tayo suda kengkwanan. His rule, his term, tadigiti mun unang isuna kakabsat, idi sudat nagtugaw, adada nga imadayo dagiti tattao tiyapo. Idi isudat nagtugaw, adada nga napaidam da tiyapo. Idi isudat nagtugaw kakabsat, na aramid di gijay nga di Diyosan, kan di gijay nga kinit-kitikitan. Ngam ide iso tinagtugaw. Wow. Again, ti Diyos kat agbiag. Hallelujah to God. Verses 32 and 33, the Bible says, look at this. And he caused, mo'y digiti anak tayo masapol nga mariknada di authority tayo. Hanay bagbagam lang. Talaga nga i-implement mo. We should not just say it. We should implement it. He caused. Inaramid na ti dapat ng aramidan kakabsat tapno agplastar dagiti tattao. He caused. He did not just spoke to them and said, hana lang kinuna, agsublita yung ti Apo ha, talaga nga inaksyonan, in-implement na nga talaga kakabsat. Our leadership should be one of implementation rather than just words. Teko na nga ni Pastor Abanten, the best politics is performance. Di adda talaga na aramid. So dahito nga nga ganyo itang rabi nagpintas, ngam anangat at bungaan na tibiyag tayo. Kadagi sumarno nga lawlawas, mas faithful tayo nga tati Apo. Ipamaysa tayo nga tat panagigimong tayo. Mas nga tapay kakabsat nga, i-priority tayo ti panagserbi. He caused all that were present in Jerusalem and Benjamin to stand to it. And the inhabitants of Jerusalem did according to the covenant of God, the God of their fathers. 33. And Josiah took away, isut nakarami doon. Makita tayo, digiti anak tayo, cellphone ti makaperde. He took away all the abominations. Ni Papa, idiubing kami, nakita na nga JTV kakabsat, timang dadal ka da kami. He took away the television in our house. That's implementation. Uri tugot tayo ti pamilya tayo ti pagigimungan o ti balbalay tayo kakabsat at dadama ka perdi jay, awa mo la serbina. Amen. Think about that. Amen.
out of all the countries that pertain to the children of Israel, and made all that were present. Made all. Kaya nang asawan, talaga kakabsat nga, kinita ng aming katalaga nga, kasla pero by force pa ito yun by force. Made all. Pinersana ida. Prinesure na ida. Inimpluensya na ida. That's the better term. Made all that were present in Israel to serve, so that awantihan nagserserbi, amin nagserserbi. Even to serve the Lord their God, and all His days, they departed not. Idi iso nagturturay. They departed not from following the Lord, the God of their fathers. Pinakialaman niya ang lahat ng lugar. Aming ayanda, aming nga lugar nga, da Israel na talaga nga, napan kakabsat, kinita na. Chinek na nagserserbida mo lati ako. Chinek na umay damot lag of opening. Chinek na. Iso nga dapat ti pastor talaga. Checkin na ti opening. Iso nga, deta dinapindas nga ako ni Pastor Jun ka. Checkin na tatights ka. Checkin na of opening ka. Kasi deta ti may nga panayipakitam ti panagayat mo ti Apo. Kayat na kakabsat nga may implement nga biyag mo kakabsat. Hanalay bagbaga nga love the Lord. No di ka talaga nga implement na nga ayatom ti Apo whether you like it or not. You see that? We parents should check the tithes and offerings of our families. Kitaan tayo no faithful damutlat giving, digiti anak tayo. Let's monitor that. Hante nga baybayan kakabsatan di palubos, nga digiti anak tayo kat mabaybayan dati Apo. Amen? Let's read this, last part. Ti umno nga aramiden tayo kadagiti nang isaadan ni Apo kada tayo. Ket ma-impluensyaan tayo dagiti tattao nga asideg ken intelekti Apo kada tayo nga agserbi ken kuana. Nakatidog. Tsaka mo ti mangi narigat ti Ilocano ka. Narigat ngamin nga medyo i-arrange, but I hope you get the point of that. Wherever you are, the people around you, your classmates, schoolmates, your friends, your workmates, the people under you, neighbors, they di ka addam ijay kadagbalin ko mga blessing kadakwada. Nga di pa nagbalin mo nga blessing kadakwa dagat na yasideg da ti Apo. Naamamu da ti Apo. Nakita da iti Apo. Kat thankful dan to ti Apo nga adda ka nga insaad na ijay. His rule has influenced the people to serve God. Brothers and sisters in the Lord, hangko amo no kasano nga ti Apo nakidil, but I'm sure all of us kat kinasao ti Apo itang arabi. Like Josiah, let us be sorrowful tonight. Kat kunati ko man, Lord, pakawanan na kadagiti nagkurkurangakan ka. May negligence. I have forsaken serving you, Lord. What is the right thing that he did? His relationship with God was the foundation. 2, he restored the place of God in Israel. 3, he regarded God's word, his rule, has influenced the people to serve God. You know, mga kapatid, listen here. Amoy tapindas ka aramidam, umay ka dito sango ita. Katapag parintuma mo akidam ko nam Lord, usto ka. Usto amin Apo digitoy. Usto ka, Lord. That should be your word tonight. Don't make some lame excuses. Amen? And some alibis. Umayte kumati Apo itang arabi kat kunata you, Lord, you're right. Digitoy Apo nga nangagak itang arabi, usto amin Apo. You're right. I am wrong. And I have wrong. Let's have the hope tonight by humbling ourselves. The heart of the problem is the problem of the heart. God spoke to your heart tonight. May tayo diti altar kadag kararag tayo tiyapo kapsat. Let's stand and come and talk to God tonight.